Kaseng HYC New Tribute Council kepada kawai kaseng bahalang kepada 3 minut nak kepenta kepha kemiat cekapriu New Trip Newskum hakar play trick cemang ada pusau nak bagajinglit kendang jengki poiwir halum sove kum tak kaseng kelasya penengat ke sakit kendon juga MMPO Meghalaya and Maintenance Public Order pasikiwi ruki kendon paper kepada juga Indian Penalty Code IPC. Kabel kesini bukan kau ingat. Kita buat cases kali ini totally ngalong welcome untuk mentamannya berpengat susu kes singa hari tanggawe wat nong pengat kes drug singa wat nong pengat yang ke kes keba ngale kanu tombor kena hari ngadon kaji kono untuk mentamannya ban pedikna bakajak benreu jungi kan chongsuk singai ngan yele nam bakajak benreu ngamper pada kem yang mentah tapi kem masyana sisngiro ngan lej hayeng hakatiga yang mereka ko maju manor ngaladep mat ke jisadak simat ngaladep tip hangno don kanusngi aido hakastiyo ngaladep tip kita balong no langsung balang don kam ban mat kita jing tenju bat nganom super hero kum usenrang ubal kha kon senang kami ban yele ban pendikina bakajai benreu kajongi kanom sya yuron kanom sya thombor kita gideki illegal settler ki orang ingin nampan kenyan kamu maki beri ki penkenyan yo ngi bean la de hang ni bo ong we rang ba pp bean kita gi beat ya haji kisha ngila dakran responsibility hadin bagi la agent inspection kalau de government hereba government kamle yai hang ni kan mi ka tin ka ban si ka thom ni sang let's say within a day or two hadin itu agent inspection kila de ban evict ni ke tika jingkeli ke ba he mendagalong balai ba ya ukasi khara tang sibit por la ban kem ka jingjang te po elephant fall hang to mo la lek ban ra ta ka GCB kinong yu nong hat ki ba shong de madan mo cha kendang ka municipal la kem ye kiro ki ba bu teng kai baret dan jingde baret te deki breve deki bal nila de syai de kala keren syai wat nak kalian jongka kantonmen tu bagi deki illegal settler inte bagi deki sini ina wan pai biang bar deki drugs dealer amar ko mo pitep bi kalum sorbe amdai tang bak shok ki illegal settler here ki shong kiro ki break balik kai musni oleh kujat ko ki bade drugs bade drugs to ki balik ki kam nuti ro kita ing naliang jong ngi i bab don shalanda nomor pidi ban sutu ngang laju kerenteng nak por support na jukran baka salary jongwe government saban sibenai bat ka jingyo na drugs dealer tang daki kenta phiadil la kawar ar sien lai sien ka salary ki i balada ke HYC ka he kon persa drugs tiang imam yo baki tu dealers dan daki supplier kiman aisyu yang kita black money siapa pocket ke jongki ngi ong we are most welcome nam tak tigi breu ki bo bagi la lebe ai namar ko mo ong hi baneda jai benreu nane bani kun da gri jam reu undal jintin news me kamarsi masinrang kam ju tieng kam ju khawen kata kadika kabang apa ban keren nak sai sek partai bar ngi scam balada pi wan pentut ngi longkum ngangong ka HYC kalong kum ungap putre la ka jong ka jingtre mala ka Singapore bat hap ni penkelai ka ro ngap hapo ngap upen wan rai ko ungap kalong ka dawai ya ka cai benre tian re la pi bentut ungap pet yo kun tha